أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكم من دمكو يني نعم ماما نغريري ما تاو دنگرانو ارو اغولي لخو كدنگره يغما استاذ بكر حيدر وكو ينقر خرندو كتاي وكو ينقر خرندو كتا سيتين قرمو اسكم من دنگا محمد بن باجي مدانو كلبالي نناورا ما تيان قنتي وكو ينقر اسكم من دنگا كمبرن اولا لقيكي ورن دنگتا ان شاء الله. omaremu ora ko inante Allah hare nemano kisinga kama birambe aga sabati Madina ora ko inanti aga yanka koy Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu atongene Khalid bin Zaid kemren atongene kenga Allah hare njati Madina akenyane ayanka hale Abu Ayyub al-Ansari kala wara golle hana benya Allah haren yanka hale kenni misiren sikenye wara ko nanti Allah haren nyogome nemano kisenga kama aga tusi qureberi kengani maliki bun najari ken qabilan seru atusi kunya qureri karangara ya ma sahal ar-suhail radiyallahu anhu kemrenga kunya honi nokke Allah harena nokke qobi ma etwo dingira ke kuini Allah hare madungi Allah harena qobi ma ne manu kisenga kama no kongo halesa Allah harena nyamar neya ora ko ina de kombe qase gonyino dingira ke Allah harena nyamar ya nanti na ken kuten kara kombe qase ke ahangan sunya kanu na to honne Allah harena nyamar neya nan de kenan kare bakano na no ko kera kanyorni kenna ngale tamurla sirnu go qahana ni do bangi goy Allah arena nyamar ne nan tuna kun qahana kutu kenna ngale qabur nu go no gillihi lan kahanu qabruma Allah arena nyamar ne na qawrnu ku wombe qotu ben ga wari ni buni indi rondo bangi tanai ken su ka manten sabati halesa keta golle hana be gorni ya Madina Allah arena diga halle kenni misiren tagane كان مدينة مسيرين تغنية مدينة منورة الله عرم مسيدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة به أنا أراكم باني سلاري كم براجي أو كم أنا وجنة أراكاس سلي مسير كتوندي الله عرم مسيرة أنا أراكم باني سلاري أرانا وجنة أراكاس سلي مسير كتوندي كنيا براجي ومي كم برنا كم مسيرة كنيا تغنية ونجوبي Allah arena nyamar ne ya nandi misire nan tage kemre ira misire ngolle ura jopa birambe ira misire ngolle jopa Allah harin me mataw agri Allah harin me kuma to hamutu akuma girumutu ko mi sahaba nun kutunga wa utunu mobe me sahaba ne wono no kunna mun Allah harin ma nanti akenni takabwari ikun wasikitai ko ma mega kanu mowe Allah harin ma dunga kinga Allah ran me girnan goliri ya to haga ne utini aw to amutunu ula yana yite yo kafa na yite mutu kembere na sahaba non koni ya kanuna Allah ran tawa na toy kuma kala ran madumi ora ko ina ndi ho gani baraji mun ni gollenga Allah ran ta keddo ko serema ay me se ko nyanare kembere madnan gon koni kamana aro me kitendi aro makango nanti a serebe koni nabi me nyime gira o kuma nan golli serbe na taw a tikenni sangun taw ngare serubenu nabi me nyime giri o kuma nan golli kun kuma nun tilanan taw hila khari tikenni sangun taw
a kemre ngai da golle ke uranya ti sobe ra golle ke ti sobe kemra kebe gani lansar nuwa e kunyi kamana suge go koni go kuma kello me kitende ken suge na kangai wati la aisha illa aisha al-akhirah allahumma ansur al-ansar wal muhajirin kemre ngai kamandi tibirarun ta maganda la rabbiraru kemre alla lansar nun de mar muhajir nanu biran be ga ke suge de nan sai alla renga suge kemu alla renda ko nan di bal allahumma ansur al-muhajirin wal ansar nanti una jopa muhajir nanu ga kemre na lansar nun to kai yukunyi kamana jopa lansar ni kemera na muhajirin to kai Allah renti ayi una koni unti arna muhajir na numpina aro lansar muhajir na nukenni koy kenni hijran nyangano serben go bu makanali lansar nu kunni koy kunni serben go bismillah kunni lansar nu kenni madina go kemera Allah renti qarawundi ke har qur'ana ndi Allah ganai koni no khusu aw muhajir na num pana koni ken hijra nyanganu kembra hawkita lansar nun tokay no ko awati laqad taballahu ala al muhajirin wal ansar kendi no ko kendi me gabe qur'ana ngana koni su aw muhajir na na jopa na kunyi kembra na lansar nun tokay kembra koni woto ke suge koni a nanti birarun ta maganta Allah rabbiraru kembra Allah hinne muhajir na nu aro lansar nu Allah hinne muhajir na nunga arulan sarnu a ito keri kono kuma golle kenya ti sobe kebe gani golle nga serbe sigranga qorar mosiri ken Ammar bin Yasir radiyallahu anhu Ammar bin Yasir aken sigran qoro golle ker mosiri kemre na taro gumunda ko nanti kutunyi kamana to hangutu bani ka ken bane kamana du hillo kemrenga ato golle ke matambe ngara kita ar tambi harsa akuma to hangu to hillo keta tambe le jira kama ma ago kenne ago khitini akano asandi nan kanu ma ago khitini kemrenga kenganya bane e wurunte ndiga kata Allah haringa nemano kisenga kama nandi kebe na Ammar bin Yasiri wati kallenki nye kenno kusu Allah harindi Omaram ke gotanga tisrun sonko Madina kuma Allah harin purengo saka ma sawabunya Allah hare yi me kitengara kombe be siginde kina aka mun kombe nga mumina numma i kombu hankamana ordun kini na diken nan kare na karne man sawura nan kawo misilena a ken koto madna kon kama hangamangar ordu be kin kina Umar bin Abdul Aziz ya Umar bin Abdul Aziz ara hangamake nyamar khanara ken dunkara kebe yani Allah haren ka mun kombunga kinal mu'mina numani kembrenga ida kara keben misran qiblan banga na kempeseni na misran peseni daro qiblan banga kenya sabuni sa Allah haren qabru ara minbari kullu misran noni na sabunya misran kimana pesero tatuku hillai aro halle banga khakebe na qiblan banga unya dalla na mu makenkiya kebe gani Abdul Malik ibn Marwan akin kalfaun ati akin nan yamara inkini nanti qibla mangen kahana on kai me amayati ngane burawi aranya apruge misire nan pese na sabunya Allah rangara sigin wati be serbenu ga ino kenya ati urasigin nan gemu tikuni voye kembale Umar kahana gari kenda to kemore kembale Usman gari kenda hokahu addaroinga jamango nivo be na kambe ne kembale kebe gana Abdul Malik ibn Marwan ya akelli nali hokai hasa ka kenna hokai rotatuma ka kebe na qibla manginga sira suma ya katikena akenya na hokai do qibla manginga kebe gani Allah haren ka gumun kombunga kara kun kai kebe gana Allah haren qabrunga kelli misira noni ara minbari kelli misira noni kemra ara misira ke hesani mosiri tar gumunda ko inandi Allah haren me ga kombe beri ala range wini tarbe kama ira ko inandi kenya qara ko mi kentu indenga yoma gani mowe kasasa lemun hoga bentatu qara wa dawarni tiyite na hate mbogo na kacenga haten sahinte na bogo na kacenga na kenya na yetu te Allah harenga saka tarbe kama ta dawarnte kella halayari qara nyani na haten kacima na kenya na yetu kembrenga
Allah ren tarike Allah gari sahaba go kiten kama kembra ken sahaba kella gaga ujunu naati dirhamu ara gaga kenye na sabunya Allah haren tare Allah haren mega saw tare be kama kenya haike ka sahaba kella gara gaga na ujunu naati dirhamu ara gaga kenye ila ko inante Allah hare akon buku an ran kiten woro tudro an kiten kadna bilinga na sabun yi inda mangille mai o mare mu kina kewo mani koyni kewa koyni nanti Allah hare ahaju mai dunai kempala anta ko nanti kenga ate kombi sur maino ayi kempe awa ate kombi sirino kebe gani Baghdad kebe gani Iraki debu aro kaisaranu kundebu aro Fars urumunu tazigilu no kenga ate hangamanu wiranu sirsurunyai kemre Allah hare ken tagumancha himbe gawa koyni nanti ahaju mai dunai serebe na qara ambai yite na kana na qara awda warnti yite serebe no go qara Allah halantu iwatu nanti asaqe ntalire Allah hare ni saka kinya kama tiwatu ni Allah hare na saka kama mayitum batu kuma toko anon tatenga kotai sena Umaru radiyallahu anhu aken yayi Allah hare mo saka giri mayitum bate malintenyi anon tatunga Umar ta onda ya nyimbu Umar ta dangane ti hangamanu beno hay duna hon suwima i hangama i pale kunda warnde ne tazgilu ma kamera anyi me qallage timani oganta da warna suruni kamera Allah rende khanoto Umar ra kuni duna gumu ku duna to ima tela antange mbakawa arjana kenta mbakawa kamera Allah hare ayare mai dunai wa ahaju mai dunai kene tarugu munda ko ina dala ren kombu aka umuku kombu inda mangile mai epi ebilinte yiti tamaron kitunye angara angite muro tudro anyi kadni bilinga wa kombu ku sutto kitoginde yime ala ren ka umuku kombu isutto kinde yime kembrenga asuka montenka hu misirenga ke ala ren misire wati wa hesene na hokai wati wa hesene na hokai malagaru kanu beno ga watati wakun kanu qobono ikamanu ma ne kawo misirenga lengi ko tage misireke akoren mosiri Allah gara sirebenu warja hijena kunga diga sigi Madina kembrenga kungo ken seraun nanda Allah re misire lengi kinga a Masjid Sharif misire wurginte misire be angana araka mbane sallari aro wujine araka kunya valerumo me misir kutundi agabuti la horoma misire nga aro Baitul Maqdis kembrenga kem misire serebenu tanga ke Madina wo ken seraun lengi misire ke adarene lengi mosiri kenna ngale misire ntaga halle targo munda ko nanti sahabanu igadiga Madina kembrenga iwoti himbera ti Madina tawaye wadi genda humu Yasrib keni Madina tawayenga kenda sahabanu tambini mosiri kenda sahabanu tambini mosiri Madina tawayen goni targo munda ke riwaya daga baga Aisha ken mu'minanu mai nanti birambe sahaba nunga dia Madina sahaba gabe wono Madina tawayenda a sampa Madina tawaye ala sahaba gabe take karan ya ma kubenu kallenga nyango mosiri keni sayyidina Abubakar Siddiq keni Aisha mai hawai aro Bilal ibn Rabah aro Amir ibn Fuhaira keni Abubakar gara komebe kanen foro kemira tukwa kalena nyango mosiri ku tawaye nyango mosiri keni Madina tawaye keni tawaye atu indeni mosiri sere su angana bugro bange tanai anga iti Madina nkei angana diga Madina yero ampateno Madina hangengo geme angawari tawaye ke waligana hari kebe gani Allah harem pawaye Abdullah Madina tawaye kenya nakatu Madina tawaye nyana riga Abdullah satembu Madina tawaye nyari kebe gani Allah harem mai Aminatu kembra ken kahana aramundu Allah harem kisma ma ken Abdul Muttalib ya nanti iworni Allah harem ko yinne gan karungonga keni Madina konga iwara ahawa qabru wara ken koyi kembra kismekira kilenkine udiga Madina
kara Allah haren koyi inda kan karungunga na kismen qabru hawen qabru ken Abdullah ya da ken hanawari kembrenga kebe gani irabito dandanu bene Madina tawayenda ken hanariya birambe asagante nandiga Makka ukiyen no koyo wote wadi abwa ikinyen no kwa kembra kalle kenda kitanwa kembra Madina tawaye Allah haren ma hana satembu kenyari targo gumi won wa ko inna Allah haren kisma ken Hashimiya birambe aga de Madina na yare no ken Salma bintu Amr ora ken kisan sawo a taronga mara wuce bayan Madina kenai ana voyage kilenyari birambe aga bu Madina nda Sham na to Sham are ko nen sunya saga biranga kin wati be Madina tabayenda kana sampanu kembrenga agen kana to Sham debebe Palestine wati debebe ra Gaza afati kendi bai wa horello kendi bai Gaza debeni kembra kebe yani Madina tabayke a tarogum da ko nanti ara sahaba nun tambini mosiri karangara ya ma Abubakari aro Amir ibn Fuhaira aro Bilal ara ko tambini mosiri o ma Aisha radiyallahu anha akenda mun Allah harema ko tay nanti wara Abubakari birambe tawaye kinga qoto na sabunya Abubakari aro Amir ibn Fuhaira aro Bilal kun su ko mantenyi nokbane tawayen qoto tawayen ga qoto Aisha rakilemun nanti wara bugiya daga Abubakari ati Abubakar dengan am pateo khamo lengim pasoa Abubakar rajabi Abubakar ta khamo arajabi atawa inte nai anta siraime ati khamo warasuge wako ati kullu mur'in musabbahun fi ahlihi wal maut adna min shiraki na'alihi ati seresui anwo yila karana an koreli ile ngo karne nan to an koreli nay kalle kenan tintanga dinan tuhun kacengari kina inando kalle na anan tinta dinan tuhun kacenga Abubakari anyi kama na kyako o ma Aisha radiyallahu anha atike mera amiri nonisa nanti Abubakar hay kama na kebeko anta khalai me anta sera hay kama na kebeko nanti anta khalai kemira kebe na Amir ibn Fuhaira o ma Aisha tinto ken khane ade ken gaddo qura atike ngara telam pate o khamo lingin pasoa kemira Amir ibn Fuhaira kengara Aisha jabi ati laqad wajadtu al-mauta qabla zawqihi innal jabana hatifuhu min fawqihi ataqamu ati abati kira kallen kita nan sami atemoyin mekane kenure ira kallen da gamen kita nay kallen me makin yayina ati anna tu qarante halake na ken kita naro kamunyere kemure na kanga qarante kallen wa bakaro kamunya na mana ana juna kallen na juna adiga mi kewure ni kenye innal jabana hatifuhu min fawqihi kalle abaga qarante no kamunya na kemure ni kallen na juna ken khane kamana keko o ma Aisha ti ige kahana ira amiri nanti ke hay kamana kedeko annatu akilun tarere waten qoto mo buri na kamana keko kemra ti kebe ni Bilal bin Rabah aken woni waten na qoto aken mai kata sene kudna kinga kabira mbe ana Allah ya honne kemra aken Abubakar nali saw kamera li kemra awtini ala laita shi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli izkhirun wa jalili aw ilwanu yunuri ti bifakhin wa hawli izkhirun wa jalili ilwanu yunu yana biwadin hunu yana bifakhin kemra ataqamu atigen natamu yala ikenda urbane winwa fakhin nakuma dingra wan wati fakh kemra nay melenkite kenyi tate soki ngana senuntengi tate nay melenkite ngi tate ne soki ngana senuntengi tate kembira ken khana ikamna keko birambe Aisha gara kemwai Aisha ti haykamna keko akiluntarere haykamna keko akiluntarai kembira Aisha ga sage ne ya kemongo Allah harenda Abubakar hay la hala beri Amir ibn Fuhair kempa la hala beri haro Bilal hay la hala beri kembira Allah harenki dena duwaunya wateke na duwaunya ira go duwaunya na wateke ra taqamu ati Allah kebe gani Madina kanelo ori Madina kanelo o muhajir nanuri komi o maka kanunu mowe walma ona Madina kanu dina makai ati ana barkero
ana barkero madina saundi ara mudu sauna kangai wa kanjina yana timuru benni mudu na kangai wata genda nihe kenne wai ohonu nihe ne wai manane ke ha kanjina yana tim manane ke be ono kenya yana nihe na ko ya ruku atu manane ke anna to geme muri bani kembere wo kenya nihe na ate anna barkero madina saundi ora ana barkero madina mudun kana da ora kimra ta kamo ati madina tawayke anna kenyila kata mahaya nuhu tarhugum la ko ina dikene jofa nuhunya jofa keni dingirai sereben wana bo afriki igonna mu mutunu dingira be serebe igamatlemu madina igonna mu mutunu dingira be keni jofa sereben wana boro afriki banginga keta kunna mu utura keni jofa yayi kimra Allah haranti madina tawayke anna ila kata mahaya nuhu akina jofa ati wan qil hummaha waj'alha bi ju'fata aw bi mahya kimra anna mahaya nuhu akina jofa Allah randa duwanya Allah ranga duwanya watibe kimra nga duwaw ke jabi atawmancen koy Allah harenga na sawunya Allah haren ne mano kisenga kama hadi biran be gara ke duwanya kenno khusui ira yaran kase go wari yaran kase ke ayongula inten jagasinteni ahatem bineni kemrenga aw kamanan tere baka aw kamanan madina bolontongu kuta madina bolontongu akuma dangi ro kunga mago baka madina nondi kemra yaran kase ke adiga sabati mahaya no kunga kinan jofai yaran kase ke da sabati noyi ala rengra ke ko watibe sabanun ta Allah renda tikemrenga anna ke ambega kebe warana ke fasar na kangai kemra Allah renti ke kon wa fasar ni ihaira duwa benya nanti madina tawayke ambu madina Allah haira kinya misali idangani na yaran kasake kemra ke wa ko ni nanti idwa unjabi kemra tawayke bu madina no ni nandiga mahaya no kuma tawayke diga sabatino ada sabati mahaya no kuma kinya ne jofai tar ko gumunda ko ina di tawayke diga haleno ada sabatino sirasu wane dangini kemra kebe gane jofa dingira ke kembe gane mahayaya kenya tabayen sabati dingirai tar gumuna koyi nanti halin nyelinge benga ite kemmange nyelimuke anga nari nali yanka ke dingirai anga wucenya doro tawaye ke waligana tawaye ke sabati no masarulatu tigenno koyi kenya sabuni Allah haren sahabanu birambe ugadiga makka nanda umrana wata himbira umratul qada tugaru umra na sababunya hudaybiya sine igra bayatu ridwan ya sine be makan kongare kaba na lahiru mutunan dumari yirgi talanda wa ko ya wakililla wara yo bito sikinyana makka wo umranya kemira Allah renda sabunu nyamar nan tun sage ken sine lankara kenya ne hijiran sino kabuniya kenya ni umra kenya wata gana umratul qada birambe Allah reno sahaba nungara umra kenya kenno woni magan ko lesigi ne hay irayi Allah reno sahaba nu magan gondi madina tawayen digu unje kama mosiri ti madina tawayen je kama tanya ande illa huntuni ihaten karandon kama Allah rengara kemu watwe Allah renti sahaba nunda te kembrenga tasiko tawafu siko hanage kena tawaful khuduminga kembrenga tinjuga tawaful khudumi ana da makka bana ambai tawafu benyana kembra titasiko hana tana kenya juganjugenga ke sawabura makka ko kuna to nandin madina tawayma honyuya kembra kengu saganya sharia hiji ndi serebeno gora hiji iwote tawafu bera tawaful khudumi ana da makka bana amotle una alkawa na tawafu benya kembra siko hana yugo ngo juganjuwa na kendi ken sharia nguti kenno kwai birambe makka ko ngati ti madina tawayen zuwe Allah harande sahabanu kama Allah rengra kemu akanara sahabanu kunya mari nanti tasiko hanake injuwanju ga kendi kemra ken usaga ya sariya tawaful qudum ne yugun kama ken sabuni sa Allah hare ne mano kisin ya kama tayara sahabanu kuwari yo kama nan salli yo gabe yo kama nan ta'un dan salli yo gabe yo kama nan ta'un dan salli birambe Allah rengra kingari Allah ren kusa dikken noyi
ati i'lamu anna as-salata al-qa'ida ala nisfi min as-salati al-qa'im. i'lamu anna as-salata al-qa'idi ala nisfi min as-salati al-qa'im. ati anatu nanti taganan salle kembrenga kembraji kenna sikanan mbrajin tagane yakitana serebe na tawnan salli serebe na tawndan salle na darura he kembrenga kengo braji be kitana sikanan kallen tagane ana kenya kitana sikanan kawana braji be kita ken tagane yo kini tagana kembra kewa ko ni andi sahaba nuku we tawndan salli ni kembrenga dawanyu kama ka unyi kata sigindan salli ni parce que tawndan salli yana angana kondo sikinga pew na sababu ya fiqhu gum mura kallo no kenno qurina wala fiqhu gum wotini kembrenga ti anan siginan tlemu ana kondo kenga anan siginan sembe ana kondo kenga kembra an kite nan tawo ko etapu ni hillani etapu hana anan siginan tlemu na sembe den ta hoyi ana makata kenga ga ma ko san tawre kembra an siginan sembe kema ana kondo kenga an tawo no kembra wote tagan kanara tagan kana la hala no hille anan tawo nan tlemu an karenga ana kontokin anan tawunan sembe kimra ana kontokin a sakin wani sa kimra sakin kana lahala no siki o ken kare ko lahala no siki ka suga ne nga nyimera kendi himera ne anda anan saw anta entaten kamanan salli wal manan saw anno entaten kamanan salli wal manan saw an koron kama nayun kulan koro kama anan salli kimra nga kusikiri himera nan ne wanda suga ne ngo anyime ma kendi ko hayra hananu benuko suga ne ntamma kunni de nan sigi nan tlemu ana kondokenga nan sigi nan sembe ana kondokenga nan taw nan tlemu ana kondokenga nan taw nan sembe kembere anga nan du to hoy nan diga hoy an salemono angelo sigi nan tlemu anda sigi nan sembe ana ke an salemono wal ma allo sigi nan sembe anda taw ana ke an salemono wala ka kebe ne siko la reke suwa ne nga nyime ma kendi himbe ne an na kenya na kemba fiqum da qaida mutu kenno kwai Allah arenti sikanan salle kembra yin tagane yo kini tagana gilike ya sahaba no guri do koto nan girnan sigi kira yin i hankan su i ho gabe wa taundan salle yana na sawnya madina tawaye kinga zuyu kama moy kembra Allah rengra duwa nya nan dit tawaye ke Allah na utu baga madina nan ya te mahya no kuma tar ugum da ko nan dit tawaye ke asabati mahya no kuma aga sabati no birambe serebe no gayino a tabayli sankiro mena mala garu serebe no gayi serebe no gayi wara lakike igirba no nan da tawo no kutana na sawnya tabayke anyango mo buruma taro gumunda koyi nanti lambe wayino wadi kenda gadiru qum kellame twinten mosiri karangare ya mali mo sene kellambe kama i hadisani kemira tabayke sabati kenno koyi mosiri tarko gumunda koyi nanti kenno ko har nyelinge angana bu bangi tanen nali tawe ke walligan ida koyi nanti leme benda sareno angana sareno kemira tawe ke walligana angama buno nan no khotana a an khoto an Allah ya tawe ke ma tol magin non tawe ngada sabati no mobe keni madina tawe nga wotini humma yasrib kemira Allah ran qura duonya tawe ke bu madina ka kena yara sabani wonun tambini ka duwa ga sabun khanai o ma Aisha radiyallahu anha akin ya akbaran sa'a taronga ma Abubakar go la halaberi aro Amir ibn Fuhair aro Bilal ibn Rabah kun go la halaberi akin sa'a taronga ma bokebe gani Allah ran ara duwanya tawaye ke bu madina tawaye ka ga baka Allah ra misali Allah renda ara yaran kasai wawari yaran kasai ga hatem bineni kai intenja asindeni kimo kamanan tere baka madina no na kuma bolonton dangi mawni bu madina de no ni mawdi ana naniga ma mahaya no kuma kimra da sabatino kenen ta mancha nan ta Allah ran duwo nan ta jabe ne man do kisin haka ma kebe en tabayan kabare nga ken wat ken da humma yasrib kennike kennan ya halisa Allah ran ne man do kisin haka ma misiren ta ga halle ra golle hana benya kini na mare maulo sahaba nuno mena na mare maulo sahaba nuno mena madinan ko aro makanko wa wala Allah hare ne mano kisenga ma madinan ko no makanko ara aga ullo kundo mena ka wa wali aw ara aga ullo madinan ko makanko hilro mena ara kenya tawra dandano tarugumunda ko ina dalla hare aga sawati madina wati we misiran siga halle ara nyamare yankini nanti
silami haqabe wo madina noni serebe wo madina noni ango ashara la ilaha illa allah wa ashara anna muhammadur rasulullah tike mirenga una kumpa kanjate initu serebe wo madina noni na kanjate initu ken ko tanga ira jate ne ya ira madina noni serebe go na anga salama wa anga tokiro allah rembate kemra adama wujine aro kamna atisire adama wujine aro kamna atisire bo kenya sabuni duna lagare ke hangaman wanga ni war jate ne kene irsa sima anna ma waranyi men nan ta jope sisa gilala harenga ati Allah renda jopa Allah harenya na jopa nanti islam haqabe wa madina wono jate karen gare ya ma umaru kenda sigira qor wutu kende khalifa wa atin kenna ga Allah harenda aga ullo madinan ko ar makan gondo mena qora ko nanti madina makan ko hilli arakunya aginu tawra dantanu ahana nan kangai Allah harengati ina a'ulo iro mena kenno qusu Allah harenti ikeme akhi kenni sayyidina ali ibn abi talib kenno qusui Allah harenda ali ututi kitenga nandi aiwa agharimo ikemero ali na ara jopa kempana ikemero ali bo owa wali Allah haren makanke ali qanan makanke kembre na hagra a'ulo ikemero ali na bo ali ra sigira qor kitageni sigira be abubakar ga makita umar ga makita usman ga makita kemra ali ya likin sigira wutu na sawunya Allah harenda jopara ali kiden rotu nanti aiwa awaringo ikemero ali na kenna ngale Allah harenga hillani beko ati hamzat bin abdul muttalib ati awaringo kendo zaid bin harisata na zaid bin harisata don ara kendo hamza ara kunya agni owa wali kumpili sokani makan gonya kun muhajir nami hamza ni makan kin zaid bin harisa ken kan makan kin kenna ngale Ja'far bin Abi Talib ati awango kendo Muaz bin Jabal nawa kake kotan na Ja'far awo Ethiopia mar Madina hina kembrenga kaken suri Allah harem pakare worai ara ko nanti awango kendo Muaz bin Jabal nawa kembrenga Ja'faru ari akelli Madina kangati nangemuti kebe gane Khaybar gajangi argemuti Kenya islamawo kebe gane Badr gajangi Kenya ni tono uhudi gajaniya ni tono kebe gani kanda kin gajaniya kembrenga Khaybar gajani arge muke inshallah kemera kebe gani Ja'far ya ara awulo ken Muaz bin Jabal na kebe gani Abubakar Siddiq ya ara awulo kendo Zuhair na Kharijatu bin Zuhair radiyallahu anhu kemera awulo kendo Abubakar ya na kebe gani Umar bin Khattab ara aga wullo kendo wati kena Itban bin Maliki Umaru ara mare mawullo kendo Itban bin Maliki na Abu Ubaidata Amir bin Jarrah aminul umma ara mare mawullo kendo Saad bin Muaz aken sigran qore lansarun de khome Abubakar sigran qore ngani muhajir na mobe kebe na Abdurrahman bin Auf aramare maulo kendo Saad bin Rabi aramare maulo kendo kenna kebe gani Zubair bin Awam aramare maulo kendo Salamat bin Salama aramare maulo kendo kenna kebe gani Usman bin Affan aramare maulo kendo Ausu bin Sabit na bin Munzir kebe gani Tal'at bin Ubaidullah aramara maulo kendo Ka'b bin Malik aramara maulo kundo mena kebe gani Sa'id bin Zaid aramara maulo kendo aramara maulo kendo Ubayd bin Ka'b aramara maulo kundo mena Sa'id bin Zaid akene surata mbega jate nanti wo arjana rakin kundi ko mi rahono kanako ken Talhatun bin Ubaydillah ken kanawiri وكيف يعني موسى بن عمير كاني سلامه امسادي هنهننا كتار مار ماولو كندو ابو ايوب الانصاري نا كان الله هرنجتي يا مدينه مار ماولو كندو موسى بن عمير يانا ايمتو خالد بن زيد قواخل ابو ايوب الانصاري كيف ابو حذيفه بن عتبه بن ربيعه رنيو كان ابو حذيفه مار ماولو كندو عباد بن بشير نا بن وخش aramara maulo kundo mena kebe na Ammar bin Yasir ya aramara maulo kendo Huzaifat bin Yaman aramara maulo kundo mena sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kebe yana Abu Zar al-Ghifari atoyana Jundub bun Junada kemra alamar maulo kendo al-Muzir bun Amri alamar maulo kundo mena al-Muzir bun Amri kebe yana Hatab bun Abi Balta alamar maulo kendo Uwaim bun Saida alamar maulo kundo mena kebe yana Salman al-Farsi alamar maulo kendo Abu Darda kebe gani Bilal bin Rabah aramar maulo kendo Abu Ruwaihatu Abdullah bin Abdurrahman aramar maulo kendo mena kembrenga tarugum ngara himbe sa tarugun kitabu no agiloni dina me hono adehuni kembrenga tarugun kitabi bega wo ma kenda kembendere kembale ora ko ina ndigira irsase maya serebe wa madina kenkota makanko ndo madina ko wujine aru kamna atisere ka tarugum honwa gilonini honwa dehonini kema tarugun kitabu be go kitemure kenda kembendi kenno koy pa kebe gani kuisa ifasa muntawu a kibaran gaben yandangi kuri ora Jaafar ora kenkati atonga Jaafar bin Abi Talib wadi kenda zul janahain mani sabuni wa kenko nare na sabunya akille halin madina gajene be ganya ajoni wadi kenda ghazwatu mu'tata gajene kembrenga Allah harenda kanan ko siki yako ikenga janere kanan ge hana atikeni Zaid bin Harisai kembrenga Allah ganaya kenga na sedum prawu Jaafar bin Abi Talib kenna darapoliga brambe kenga na sedum prawu kebe gana Abdullah ibn Rawahai tigana darapoliga kembrenga kinga na serin furawo silaminun na hayi himbero drapon an kawai na kini kinga kembra Jaafar akin serin furawo ke gajangare ira ara drapol le kitene ra kitibanan kutu ira ara da kitibana gaira ken kutu keta ara drapol le kiti kutu go ara kun kawo mena kena drapol ga kembra me ga kalli ga serin furawo no kembra Allah ra harawo ardangan ne kampu hiliya arjanari ila kinga fadi doro adiga arjanari Allah ra kawo malikanwa au kampine nan kawo malikanwa kene wati kenda zul janahain kambum bil dunke Jaafar ibn Abi Talib kembra misan singa bo lengi khale ke signi yere one duwa nya Allah gana dungete kotatana o dangi ta kutana insha Allah one duwa on khara ke sabra fa odna Allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi wa ya mujiba da'watal mudtarin rahman ad-dunya wal akhirati warhamhuma anta tarhamuna farhamuna birahmatin تغنينا بها الرحمة من سواك يا ربي أمرتنا بدعاء وعطنا العجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء سعيدا.